Colomaklis Chavile Silvi Kakwa Jesucristo, Josibao San Lucas. Huaxtibajkutan chikxtepalep li atinain, li Jesús kixkamep chirish lah Pedro, lah Juan, ut lah Santiago, ut kitaqek sa xpen li tzul chitijok, ut nakyoch tijok, kijalanok li rilopar, ut liraq tisaqok, ut kilemtzumok. Xaqamilep kuib li kuin yokep chi atinak rikin, anep lah Moisés ut lah Elías. Ebain kexkutrip rikinx ni max loqalep, ut yokep xatnak chirish li relik li tento da tzaqlok ru Jerusalén. Lah Pedro utep li rochben numtqenaqep xkuara. Abananke akru ut keril xnimax loqali Jesús huajkuirikuim chikuin li kuankep rochben. Lah yokep chi elk ebain kixyelah Pedro li Jesús. Atzolonel, usto Juan Karim. Atiba oship chumuebal junto Jacue, junto Frela Moisés, junto Frela Elías. Aban lah Pedro inkana xnaw li karuy tiochixyebal. Tohtioaj kuichi atinak xijokan nakkichal jul ni chok li kimuelang red. Ut nakye oksa li chok kajo nakye xikuak. Toja nakkichak jun xtiab kushech sa li chok kixye. Ain li kualal sikbilru imba, anche rabiak. Nakyoche apik li xtiab kushech, kachik li Jesús kuan naran. Ut maga kixye. Seblikutan al maaniah seraqi bayak likaru kericak. Ratin likakwa Jesus kishmokev lisolom Kishkamev shkonesev sashmentzun Chot tichot, chot yolech, chot benem Ot laesh meshalesh ban lachza Kilentzun lidoma Jesus Camilach Moisés lach Eli Osheshkesh Chakvilishon Chinomech li Eilat Sabeh Akvarias Atinas Achoshan Anaim lekvalar kvaniram Kilenzum liloba Li Jesus shanachokun sapeh Shakamilach Moisés lach Eli Osheshkesh kakvilishon Chinomech lireilat sabeh Utlach Pedra Santiago utlach Juan Ot sherish kwankilal kakwadyon Retzaklok runashye santiru Naktenton takwadlik chityontyon Tilenzum griloban Ki Jesus kanachokun sapeh Shakamilach Moisés lach Eli Osheshkesh kakvilishon Chinomech li Eilat Sabeh Sotanot chasashmero chichon Otan mishmeres tenanim Li anim kapagam masyuan
Yukat trapikite.